Oh, yeah, we are saying, the catcher. So when you need Papa Patawchia, or Black Bonka from that one and Takra. So what I say, yet don't want to see that Yanko which now. In fact, you started program wing. Oh, just say, Yanko Pong, Basayado Tawachi Papa. The Jumedia so the baby of a beer, Mafia Kafia. Mafia Kafia. Seswa. Ghana man United must say Facebook for you know Bambala Kuta Zagaza Anna a fimu a chama movement your movement I saw me move Bobiansa on a chama na doing so ye Charlie Sanko for they would be back you ye chamu nyina abroche for ye chama Mikay ane Yenyaba Mambeki, Yakupon Shamudina, more America, Yamiadum, more Pejasa, Mama Huda, or no American, and a crazy was Holland, Holland, Yakupon Shama, Emre Pepamono, ye judging in some number to ja. Now, a dumwa, Mudi free Abuchade Baganano, and no dread. Yenyaba, Mamma Bako, a Indom Hotel, Anasi, and then a back. Yakupa November on the Baumuti, if you didn't know 80 Mama. Yakupon champagne, some baby dry. Ye babati, but me at Monka. The Michel make a phone in antidote, so I be drawn cry and can form with a yen program. We, you by your one cry, as well for your check. Mammy, you, oh, mammy, you, of Uncle, our Fanco, me and Tonka, me and Tonka, baby, Ocebiano, a trace your best Salcana, your Babas, now, as a Christian young. Jack, when you could show, Fire Nancy, you come my what. Ye ko Facebook Evelyn Japan Margaret Amponsa Keta Samoa Abena Enyampa Nana Kwesi Bobiansa Ijo Emilia Kofi Vicky Ohema ena Nicolas Asante Felix Opon na pon ye chiawo efie usu a eni afofron kaya wonu beba na 21st clinic Satka hospital and also to asinti na twon saman na unko hospital obeja ho akosisa ye na ye di kan abrabo we mu abrabo we mu udi agrokro obakwa ahwe wo bomoden ase 21st clinic siatika na yade a emma titru ye nyiko empani fie so a ha yen intina sintin na usisi chia usisi chia bomodia omamu bra ko akiri na usisi 15 branches Kumasi area overseas ye be afro radio oboase council quarters called junction and Crydomi market Sunai Kransa Tichiman 0540 311 311 bomodia call where ye precare powder anya so to judge say ye ko na kire mo wo de fagu nsuo hie ma no pa nanom enti sanso a fashion bag im aduane bia wa che kora ni bete so na mua hypertension mojabroso cholesterol ekum ni pa enti ne yede aba bomoden se bishop bag ni mo ka ni mojare wakoma bo kinkin oba pinfo yes mojare why anemic ebebo papa ubenya bi obo heba clinic adoatu adomenu Danielba Apidank natural prekese KNG and also pemu nchiremu a chemi die ya 0249 761 508 Sompa sika promo fa hujim pa sisi na mechew 5 million and sana masori fa phone no na dial na ko na dialis Sompa se enkrofabusua enkrofo di adansi woti wo ye den fa phone na dial star 25 star 3 hash star 256 star 3 hash star 256 star 3 hash na bie Sompa Kumase Sompa Nkransa Sompa Sunai dia wo pe no udem ye be draw na nsana ya so for the 2.5 Miza ya the 5G e boa hye no ma wo ye kama enuti wo ye wo topon wo dia wade a fa ho ji birthday ya ye bedie mama cancer dey 5G ma cancer waje odi e mizo waje bi who this guy na try da be who this guy
Eso to ko waja de baby. O maso nyina wa brochiri. Wa no de baby. So for mama. Bomodi ase. Eye 5G. Kuma se ran overseas. Ko pe bito. The manager Daniel Hong began supermarket about post office. Outcome Royal Ventures. After Baptist University, PNC Ventures, Nasachi Enterprises for Binchi, Ora Kweku Otre Company, Koforidria 0243 29414. Sompa Chadia, Mamma my Roma here with Dubuachin and into Canada. Did you dear or the buyer last year? Musonimu, Afiasa de Ayatomuno, Yapamucho, Fabitoso. Nana musuno kranibi didia yes osube enhira woni mo sra wa man so o kasagu so wa bompaye etu onyame be wi number no na da so 05 98 55 9802 media wo nkransa ko faniema ne ko Ghana Commercial Bank building nim sunyan night markets na usuko otanya mepoa nyame chebeba ha timu amo peno no program kesi aye kwente chiman 16th December no osi nyame the direction aba communion wine any communion wankasa say ya de da so pe wo de eto na no na nyame be fa so no de asane ne ma kama ende so oba wo that program ne de techima me ndadi de na wo na me matrefi ayo mitawochi ti ye be koya sende ni so na yahihye so no ba no wo hwe ni dukunu a awade ama na bre case number 1 ya boatima yes ma aje so abusia kuruwa kuma se enu ofra ya wo baaye complainants accuse wo wuraje wate atom wo wonkran ah mekwara market ya wo di nika ko all day in court da be jina court la oba ye boatima mama wo ba pa me pa cha me de me ho jantiri o me pa ni cha ya mate chama hey me wo ba abro na nanum muzirimifo ye wo kroan wo muso na Muhammad so so wale wasala wallahi wakwa na nanum nie o mse ni wi ni heya de na ape pa chompe bible ko ya sore me kwezi na nkodo bia koye wani mu kura kire ezi fo ma ni tuntum de brekifo asoni mu se ya ne no so ye nkire aye de mamu asoni mu se o baby ai kwezi ya onye tuntum adunu bra mu brakifo wasonu mu pa maka oda obaya peda kwosoro eya me ya aboatima mikura me nsem bible sa semo me bekan trodododo wonyame boa me oda me do fefe e di asem na wie wa beto awo maami mama mpacha mishia branti bi wo enkran aduru bi ya ba na o mikuro ma chemo da eno ode opasem to me na mti asiema na nam na netenaye ni e wo first one no me kwa wo so no mse akora no enna yie ntino wo mu ye me operation eti me wiye na mama wo kumase ma one so kakra ya me pache yo na me mama wo kumase anum na ofra me say wa so le no joku tete ana wo botena na de tena to ma de tena ne kasa ma one so na tena no mente me pache yo joku tete aye ma enyumoto Sompa FM eno ka kire me say memra no one shop kakra nti me baaye no me bebedu ye na me mama se saade ene omra me ye me ho ade wode ne echina efie miensa ena me mama se saade ene me nko ena me san koye eti me koye na mama se koye me ko be man honum se ebia na ada se wo ba ofro honum ntina ebia wo ye sa no me nko enko ye we se na wasan so frɛ me se watoto awalen ho ne mentino memra mehwɛ se aso a no kura ni me stepfather se ya kan se ya enko na wo boa
mantena ata me ya na be ma no wo no won kran ho na wo abekuma se no se be hwe ne ma wa ye shopping no me pa cha ne ma ne ma wo be ko konso a wo be fim be duru ho wo se me ka kasa entim papa e ka se ma me nko mentie no kura ni me ya so di mentie na me koye na mkoko nyin sende aso mienu asembe na me ka busu afo me ye nkom sheni kire se o mo life ne die o papa se nko ezi ye ni akola ya ye de babura tete Simeko. o koye na sa ko fimu Movement. What ya se no so sa ho tia Ocha. oh men sing to aso e ba tia tibi pa cha no so me koye no kura ni na asetena no enkoye na so no na mse ye kan ye na mentie ni tu na me hu se obeba me ba machi na ja me to sa ti me to no me mra so se me kwa wo so no so mo ka se ya me operation die di kan no akra no weti na ode ba no esom bro so ntino o mo ka so mu ja me se me nwa e be kwa akofo ha wa ba na no so no o mo san so ye me CS pa chan tu o me me CS ni wie na be ma no e ba kwalebu onu bebe hu akra na so se ya na akra keto we se nti wentimi anwo na se wo tena ho no mo ami ayo operation na me se na asembe nti so wo ka kire be sa no eti wunne nyame ase krambo se me kwaye krampo me ni akra ni na ya no mo shiwi ana wi tofe no eti wunne nyame ase krambo se me kwaye no me ni akra ni nyina ase ya ba asumdwem eno no obeyimi just one kwa yero ho ankwachi muti wa akwadwero ai bo sume ni na awotwe ena obebeyimi oda kolebu bo sume ni na awotwe me fa chai so ase ma wo sikafo awo eti bo sume ni na awotwe me bai na awotwe pepe na ko 40 days eti mi ko 40 days ni bai no eja ma kwa ye maso di mi hu se na satan so na ma me nso yale enti mi hu se me ba ma me ya obeso mu no no so yale nti na tena na metena ho no na mkokoto nso se pa so be me edidi sika no osole no pa jisa wo da ne ka de se de obi abeto wa de a wo mpesu obetua no ansan wo diska no ama 5 cities na sa 5 cities na no bi na mdi to bidie anu enso de adwale akra no bi adidi anopa de enwumre ana me ka no to ni nyina mete ho sabi mai wa ma bankwase awade de mo de mo twe kobio ma se Oda. eti eba ne sa no me yama yese me kwa kotonsu na me kwa enam atete ni we senti na bibia ti se bia na nya kasakasa kura mpe na nya asemu bia no no afre ni nuama me na ma na dwene onyini so awade nu ni nuama me na ma na dwene yese na ne wonya yes omunya ka kire nsesei na se so wonya bade a ni nkrante kura de ba na ne nukura ni de wa ne sa ne sa wotana wa mso de no de so anya bida na mmom na no de na no ya che sika obeto ho ebi ni say ya ne peto ne bi ni say enu su hia me ebi ni say ti sasa wote ho no ma no hwe odi o se ya sa okrambo wo honya fe kra o na me se enti me honya fe enti ma bebrebe enti sa wo kwa adwuma wa akra wonam sakre say na ekọ wishia ma bebre uduru me 4 time anim no na aka kire me se wo pɛ me na mte ase ma wo anaso obi na ka kire me se so obi na be pɛ me se de ma wo ana na me soso maka sa kire na wasere ene ese ne na agoro no ni mama senya agoro enya ba ko so nsa agoro de na ka ba ka ba wa wa no hu si wanim na ehu ne wa ka kire wo jesa se wa wa no no aka ntim se me yiri animu nye na ko de be hye ni tirimu no wa ka kire wo Wabiem. wa ye fota papa ukun wa ye fun eta e ka hu enu ye friend fucking fush fucking fush pa Idi naba.
yanko ya botema enti o mu an ye frɛ me sɛ na sa atam ho nyina so na me maame nso so ho fa enti o mu an ye frɛ me sɛ me maame afiri mu ɛna me baaye no kurani na nam adwendwen ne me so bibi ha me asa me bie ma no aka kyerɛ obi ne ntimi nyɛ na ɛhyɛ me ho enti mam be fon ye tantantan ti me maame 1 week na me baaye no kurani na ne ma nkoye na ma yɛ tan ankasa enti me baaye na maame panyin sɛ ya me ma wonko na wo maame efiri mu no so onuanom nketewa mienu ɛwɔ hɔ no mo sɛ yɛ enum emienu na yɛ nketewa pa enti tenase na hwɛ nkora no meti ase na metenase enti dru 3 years baaye no na ɔka kyerɛ me sɛ afɛ deɛ metimi akɔ no kura no nso me kɔ no so no na me nan na me ka wo mu kakra enti na me fi sɛ bia mama minima de kodi ɛyɛ me no hɔ no ma na emu etutumi majonku etutumi enti we kyerɛ bedro nso sasabro nso ha ompo ba bi nso ntena sasabro enni mi so na fe ye de na jonku ehwae mama sɛ yensam ehwa santa bo tuatu bo tratu ayera ama ne ma besisisi me ho ama me de kɔ centreso ama wo mu kokoyi bi si e de collab wo mu ehu ade koro ebi ne si ubui me pa when ebi ne si paye no na aye akore ka na kese me so be picture na wo da so yi na bi asisi wo ho no me pa chan na na wo ofe o onso da ho no oba fefe be ma na yene sa no ni kuna na ninti ase o si futa futa fucking fish enti Sompa FM emre na se ye ba asa na me ma me ka se me nkono na me nane na me ka wom tim fi se ahotutuo na abai na ya o se kokoko no se ko enkran ko be ma no me pa chan na da ha no wabusua panyina wu ana efi oda ni ho wo ma me dan ya no oda mu wu ya oba na ni ho ya mama na ni ho me pa cha ewo ho na da na ba se ye pam ewo nye wo ba pe no amo so pam wi kasai ami de kura ma bere o enti era msedam numi se ya ahotutu enti no me koye na atwimienu mete ho no mu esini ma mesie wi na me sori akwa hata fe mi pegya me nan a empegya na ya de kwa kwalebu no mkokotwa me se extra sense photo a omo se me se ni mu no ebu kase na ebeto mi sisi suo no me se no beto mi sisi suo no kase na bu ana omo bisa nse ma hwe ase ana na me so da bi me hwe ase na tena na me tenka se ho no mo no eya me ya ana omo se ami age ni so de mi sha na mpanifo pa na saa de we se no etimi yi omo nyina abro so a omo kase ne timi ya mere na enu akasa etimi bu na me de ne de mi sha dodo eti nukura no wa mo ye nhwehwemu bia ese wo mo ye bia wa mo ehunu hwe emo mo ka kire se wo mbeye mo operation mienu ba ko mo kwa kote kase no ebi ema me de akola no mo kwa kwhwa de kodi a ema kase no ebuye enti say na mi moja nso say wo fam enti wo mo ka se wo mo ma mi moja nso mo de simi so a na moja na hwe ya mama asem no ase o to ahoma ne dodo e de na asi wo ba pa o ka se o moja awi o unwi una wotiwi tini na e de atwam e de na be ma ne de aye wo me ba mama do de aye me ya pa ne se ni nyina kire nkoda kwalebu no bosome miensa na wo me san so ba me chibiem ma ba benya mfie nnan ne konfi na ni hunu empo emla me hwe sene me ho krempo etie no ye wo ade me pa cho da bi wona ne wo sen mienu se woni mu jimi no ka se ye jimi ka se ye jimi mo wa nyo ade wo baby na tiwe me pa cha ke ne wo fe aba ya ti say aw obenni mu ade se wo mara mu da me pa cho da bi
enti na wale fofra na wọn wale nsusu wakọkọfọ ba afro ne no etie na ba ya oja wo ma wo ba ye no wo be sum wo be ja wo me pa cho da bi enkura ne wemu enkura ne hwem no na wo mo wo ni nua ba nkyɛn se ye wo honom wo nkran me pa chan na akɔfɔ me de mama wono na fra me se wono no wo tu afiri honom akɔhe me ne ba bi kura ni nua ba no se wo kɔ me fa nkura no enko me kan kyerɛ be ma no kura mpo de wo de na kyina wo mbeba na kyina wo mbeba sa abi je wanya no se wo mama owura je no wo mama enti no eno waka se me kan kyerɛ be ma no fa nkura no mra me ono so me ka kyerɛ na wo de na kyina enne kyina sa so fa nkura no ma enti eye na me hwɛ ne yakɔ na no odi na lasa tam kuta crutches baako na me kakra na me ko ai seri wanya kuta nua na ade na me pa chana kuta crutches mienu ni nyina kafra first encounter na me kuta de asa crutches no na me timi kura mpom pagya me ho ma ye dududu na me timi pagya me ho enti ye na me timi pagya baako no me de baako no na me kokɔfa nkura ne baaye me de omo baaye a na tetem num no se bosome na imu na me kokɔfa omo baaye se ye kwe all man is kind of found crying in school. I would in nature and men China or Grano me part-time or move. That Benny got to our blueska. And ya what day you couldn't put so a bremis. Many on your 1 year anyway, you were a dear. I did the second year, Eba, Mama, school no. Now, would you any now? Would you know, Mamma, sweet dear? Mamma, hello, dear. Hello. Hello. Najee. Hello. 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 Mr. Janie. Who's it? Mr. Janie. Janie. Najee my. Me Yusuf. Uni aba o yini ni me adwuma Sompa TV so so ame kumafe. Na uni mo ba ya aboatima. What in us and be a bad dame and I make crammy cabby mount. Was he at the Sicadia with the bar? Nankolani Sukun says so and so. Why ya for? Ya banny there, what Daurma, Eja. Me disco be bar, my man in my catchings. Why? That bay me with a pacho. Hello? That ban a Uji Sicano, what Daurma. Me man 2000 a catching. Why? O catch that bay. Mr. J. Yes, Richie. That ban now catch and it's all money 2000, no? Oh. You say end for this week, end of this week. Ba Mr. J say say what for ba no ba neti. Wo ba no ba neti ka wodidi. Na we nso aye ya afo. Enti yesa. Ebe ha woni anwode odi adwuma boa wo. Wa nso ma u foto ya mi hu nso ya brantie ni monyamfo kama Brahima mi foto on u foto ori kire mi no we ye kama pa en sasa ye de asem sa etoto so odi foto ere foto ba odi foto kire mi ai wa ba odi kire mi enti se da bay me pa cha o hye me bo empacho de fi aduma o de wa pa akose wo mana emu pa na ahina ya Mesra wa mi ye program me soli 3 o'clock mi wi am efrew. Hello. Hello. About 3 mefre why? Yo. Ya na se papa wo ye bi. Mama say wa frawa say wa ma bi school na atwe mi nsanie. So what the na echina de bia wo di free. Bia sa boso me na nie de bia wo jiskase ya wo bank. De bia mama na ka me fa ne ma. Na so de bia wo jiskase ya wo bank. So an kan kro we wa kan de
na so say ye beba no e ni asem ma Mary yes ansem we cry there ya bre ya be ka bi e bende judge me dasi me nka we emema ya na omo yirenum sebe ekowo a omo na ase omo ya abodie mu nyansa pefo na omo kire even sex kura onwo se omo oba na ase be minimobi a ene ka ho ai minimobi a wawo ma se na no wo oba ma nka hwe yi nsusu asa wo oba ene fine just as if says omo na but yan kan kire mo say so obi be wo oba be wo oba na be ma wo be ma na ode ma ono ne de ne neutral wo be ma na ode ma ti so wo oba ye wo be ma nko an so ye wo so ho eni nti yesra mo nhya no so pa nyame abode esu nyo na obedi tete de onwo anase de ma onwo ti se de okohu se wawo wempo na ede mpo a o se wawo de wasai wa ami asai in operation akrakitwa we ni wenti mi akitikiti we ni wa mi anye me first born no o weigh 2.5 enso ye te ye shine ansan ye me ye shine so emfa ho akwada ne kese ya na ye complications bia ewo ema no ho ene kwan ya ho befa so aba no na ne ye dia save ye yiwa free owu a nka obewuo mu eni nti ye sre mema ne se sa ne ma no mamonye sa enye oba no na ditete se me pese ye pai me ebi ye de but we de ntisa se doctors ne hwe ne se emwa na o maye ne sa na obewo oba na be ma nso enye ono na editete eni nti ye sre mu a amadawroma na ye sa sre wo se wadawroma de maami pempenso a said o kan di jeje chi ejimi no de wanya jimi awie papa wanya jimi ama wawie nanso enkwada ne de sebe omo nyimi ai ya stress bomodin a watwa ne ntura te said na no safia ebetena ha papa ne kan ya o se mama obuo just sa obuo na o kan ya no was powerful e kire se ya ade a nipa ne taaye eninti ya sre ejabot se da bia wa hye ne boa onso ahoden ni ho enti yesre wadawroma bomodin a we kura anya sre eya responsibility eya wa sede se nkoda no maya mienu ba behwe nkoda no na omo nso gina yie na daache wonso wanya ho emfaso na sede da bia etufo ne de aja okoba ako yese okoba ako ya na efie enya na epiepia enkoda no ede omo kokose aware bone ne relationship a emwa mu ke be ye den be nwanwa se be ma watimi akosi oba ape utimi hwe na nim ka se wo ho nyefe we de ono nko a we de ajabo to nko a o ka we de ya na nka wo yetirim nanso we de watimi de asisi ani na chese ontimi mwa no se de aye no ontimi mwa no na wo de bra be hwe wo mama ye why me se champo so mami ene da wo no ene da asem ko no keeps on repeating itself. Well, Adeba ni say, I'm sorry. When Yankupon as waji and a yakwa sorry. Sebio, as I say, do when Yankupon no pesi yano, ye de juma and dear Debbie. I know dear debut. And my ya aqua sorry, a one yakwa champion. We are SDNE. I'm sorry, I wanted to hear papa. And so no went to me and show also I'm fine sorry Emra anya pasenko was my totally my man in him o ko jiaba di abranti echi one man hu na chese one dia and none no person one no that keke one nyina adwen say wo ba be wo enti odo pa no na woni bi ema no eno tina ya na pere waka say odo san na to da pa sure no say ya na oto me wan so no wo no na be fa wo won ni American say gas ya amaba no montum bo ase na sukuu no monko na asonso na okonto so adi Onyankopon asem so na bomodia na hye ho so na be ma yo ho ade a na je so di bu kakra ama we wo to ne say Charles kenkra say yo ya no kan say wo ba kwada hospital
just imagine near one film where you said in 9 money then may ya wed Timo Demi the Macas in the Timo Dicacra. No what Timiama or bear you say. One no one but Kumasi Tinemano Akawunia, I don't know some Macaunia. One was said the interest one I'll show ma. Would Antino a girl no ya no ya the only your omefa and Kodai. Ade. I don't think near ya can say so no say won't be responsible. Mr. Kawabi no a share. Come on. No one say, Emra no answer ye. He says, "Oh, you're mature. We ye may be a yana and frat." And now, some said, "One tell me a yaniaka. I will for to a mamma for ya woman tea. Walk our dear, and then make catch them. Walk our dear now, what trim from my missing in principle. What passing in principle? And so we jai. When you did not know, Ukwa and see ye that. And so net and Kodaya Yaba, Yantrefo. Near your pet or back or Pacola. Akobo Mammy Duku. Near your pet, and I ye near your pet. Just said, ye tintin, and your face in the Yansa, a picture will be a picture and that's for you. I want to say you. Na me da ho no mo na me da ho kra na mai dudu na na afe na meet me apagya me ho satam ni so lami meet me aka say sebio CS no say ye wa complication be bre wom say no kra no ko fa hawo sebio bu achi panie yi no ni ade ubenya hypertension ubenya we no ni ade so mogya no nya chia enima say no wutimi nya because we dey yanka say ya be for enti ye be man no ya won ne transia no awo ni mu na sane ma we say nyina bent krache me ka che say bomodi biara ne hu obayi mobo wontimi nye adwuma wo ko fa no na wonti say wato na twene e na wasa ko fa oba hofro e na wo ka ne kro wonyankopon ne ma say ya ne wompo wonyankopon emfa won ne bone ya obe wo so de achew wo ko bodwam ya wo de ache no na ne wo ye nso de wo de obinya so akatua de bia moonlight promises and na me say minister say beba na wo da no mesrew sebe wo ye janka ne ma me eni wono mo ene wo di ama ne bia di enti bomodia na wa said ye won koda no bra be ye wa ma me ya sade pe di jampo de mo ya na janka na me janka be na che me kura me ye baba ko pa ka me nko won ni wo dia wo life no say na wo tie ni de won tie o won say won ni won ni de wo ye forceful we are forceful we are forceful na wa hwe obey ye wo ti won mo ya ha we dey no be ye wo dia wo betimi wura ba bia wo ti ase won ni dia ba sem enti krachi tutuminika mfise aba ha se ni dia ye dia ye be hyew ama wo hwe wo fese wo ma me da ase eni da so ho yenko ba clinic doctor edo usu osi wani so ayokusu ko e bosi so be mo duro undi pa mienu wo be nom ye twara africa o si afifa mo duma eni ma nkoyi ko sem eya usano da ko be da benyane na flatata na katakora osi won fedro ni muso wode be mo wano na ayentini mo duma eno da nchen a mojabro so stroke jojo ade hypertension koko puma woto tipaye dende sisi chia fibroids obi nyina ya otakrade port cortex encrine ya wo Tabora Alhaji Walako Junction Kumasi Kwada Su Estate Park 0559901234 and 0596198884 Elder Dr. Usofi in God we trust. Ernest Heba Industries and no so ba Ernest dia pimples driba nampoli ringworms krosa chicken pox uju wona makankan wona honye motuamu ya abule wadawruma ochina me pesanki ye personal hygiene in marriage awuni die wa wadie mu enu so ku a wadie nyamo kuku de be hye mu ampa wo bayo kwa wadie na kura baba ako eno kwa wo mienu kura banan na bema no nwane frida no John saw ni na so timi ye ma ukura banan bema beba ne sisi varandem ai se mi krom tankasi ni na no ho no da kwa hene me ma me so mo ye maiwa oba na setete oble ma me fokwafuo mu a o se nkura mo nye tofe na mo ne na nkura je tofe ne anenne ani sisi wo no wasama wa me mo tofe ti o mo ma me no mo beba no na wasama mo te akiri
na nkwala nso asɛm maame ne yɛsɛ me banka ho maame mea media nie akɔgyinagyina yɛ bi so ɔmɛde tɔfe na nkora gyinagyina yɛ bi ho na da kwahene ne wasaman yɛsi wɔbɛwu anama no wɔ ne wɔnam a ne nam ne enti wɔbaa bi wale yɛ ne nkura ba yɛ nan emu so dɔne apoto bebree enti ɔkyena ahonidie wɔ awadeɛ mu personal hygiene yɛse cleanliness is next to godliness enti onyame kora no ɔpa ho teɛ ɛno ti ne wɔkaa ne Deuteronomy sɛ mo bɔ apata no a yɛbia sɔfi wɔ nneɛma mu na watu amena na akɔgya wo nan a wakata so awurade onyankopɔn nam baa nim wahu mu adetantan bi ama no nkyeɛ firi ho akɔ baabi a bɛnya bia no wane na wakyekyere ne sɛ gɔbɛ na wode ato baabi because na wɔbɔfoɔ ba ɛfi mɔmɔne kankan wɔbɔfoɔ ma wo ho hwɛ wo nsɛm womɔwerɛ mu kankan a wode pieto koraa ɔtumi boa no tare ɛtankyɛ mu ɔbaa bi tumi hyɛ pantiaa na ne panti nyinaa yɛ fi na ɛguɔ na afei wɔhyɛ ne mpra boxer shorts ɛmaayewa no bɛka ne deɛ ayɛ fi no wɔhyɛ ne mpra boxer ɛkyerɛ obiaa ɛfrɛ personal hygiene in marriage ɛkɔ so ɛnya asɛm ketewa ɛna sentiment sɛ ɔmɔtoa mu bɔn a bɛbi wode faafa ɛnoa no ɛho a ɛma nipa tiri mu bɔn ɛfa yiem na ɛntu no waso akyi hɔ nom awe wona ho natural caps ɛyɛ mmarima ne mmaa ɛma asogyafoɔ woyɛ nipadua no nya ahoɔden wobɛdwo nso yie wɔno mu ato ntimi ne di a ɛboa wo na braeɛ mu haw deɛ watu no ase ɔbaa pemfo aduro wo nka ho akɔda wonya mfinhyia du mmienu nka ho wokɔ nkran a wobɛnya bi wɔ Kings Walk Repash Tinatet Baseline Kofodria Gabsong Drag Right Delight ɛna afei Benway na nkɔkɔɔ Owuskobi Bibi na Kaswa Tribe of Judah Kumasi Danieba Apidank Kolinak Habmei Chris Keho wobɛnya bi frɛ wɔnom 0245 079915 and 0276 537701 Nature Medis Consults nature uti dinua na utumu se bebo adwuma ɛbɛyɛ adwuma braye obi die na ba ni tum obi die na kanedwe obi ama wo fe obi ama wo yamutu bomoden na kwagibi ensuo gu eno ye yeast infections obenya bi o mistiaba jefeba peneba nimdieba na naboache won krantema ekus ashaman 0248 778 899 universal natural clinic universal mami es enompemu okowa enya ni satiato wachi ukotoje wabrebo waposo wajonku kusisi na yamukuro sopana kodo hepatitis typhoid bebia wasole udiaso universal atonso S-line universal ye bebo nsuomu wa 0556 244 102 and 0200 158 272 mami abe o okunini po mami abe obema tadua obi o ane de ne so kama ensu fomfom anya adwuma emobra bia obi so de adwetentente ne san na ho akoa eno so nye emobra bia asim kwaye no nko eno obi de atwa akohyemu enso ayese twoko na ya twere no ni nyina maami abe ya ho adwuma fibroid so obeyi sekanka okunini abe exo aje oshua seti ni ko hote ko no we run about edwom ena sa ya de boni be kan wo nipa domu de be kan enim kwase we die hole in heart na sickle cell die abrofo kwane na beto nchia enso wadi wono ya wotano so patrapa new site 0243 345 392 and 0506 460 208 kanisa edudada kanisa ko pebi nim wate usisi bo edro dia
candida syphilis prostate enlargement moja ne nya adwuma yie kanisa wo ba ne ho ayehye fabi ku nsu na fa bɔ no wo apani no wo ho ayehye fabi ku nsu ni fabi ku nsu fa wo ho na no bi na hwese aduro eye kanisa abem na aban so eye duro ya so ekase otechima kente be taxi rank baseline pharmacy bia mu pebia tu obenya na na boache kobedia rich ko eba obenya bin cry peneba wo was bidrofie kabeba ena fe kumasi baby eto no nyina so unsabe ka bi 0247887436 d4 kasan mengane tiesa doctor ni mo ni wako wo maba na judge in fact etoda na blabon emoawa etoda obre pa na me papa kasi me papa no enzmani o kasi mo se enipa ewo wiase ne ye miensa anyabo enipa nipa boa ene nimpan enti ukohie nipa boa na ene de se ya na obeye wo ono no enanko ne hia sorry enanko a se wo to ne bo ase pa de na ne ekun de unya ko ajimi ko ase kra na se nipa boa no so no omusisim ye omude nanka omusisim eyumude papa na so mu hwe eba ana efon susu wo monum se wo jatu a judge wo ma se wo fui eja nan anameta kaka eno no wo hwe wo se ya kwasia no timi kanu baako enso na 3 o de sene soso 3 why kwasia ba wo yo ba enam papa ka asem se ye ka se obi ye sansani a na je se oba do kra no wo de ne koto bola so ebi na papa yi so na ya na de bia me ka se so obanya daje na ma no be ma enye jimi o na emum ya hofama asem bia o ka che no na wote ase o modam ana ka je tie kuma se so enam no enka ne enam ni na broche enam no obia wodi o hye ne dofo o ko wi se ni woni de media ni woni de soje ni woni de obia woni de wo de na abefa aye no enti o momodi se judge one trust se obetra se obe akwa we enkwa no betra se omunya wre ho eye ne dia ana sani pabo no so no omuo esubi omu ada enada anim dwa oh me bra kwa frame e kire nko a o discover tum for so enti woni da so se scan be ba enso so na oboa omu kasa udwo monum etu do ni betu so won ye ne scan ma de bia so be fere bia so be pick call no won katene da o be ka asemu a wo urade nenso etse se nipa bia de ye bia hwe ne ye because de nipa go no eno na ye twa no ye betwa etu wadwe se wa wo ba won hwe no kobrane won tiatiem kobrane won nante no ba besia eja jaju nim se kane no nanka man ni problem woni mema ni problem ba ya nesifo binom panye no de bobo ye no mpem no na kan ye kan no because atam no oni adaje a obaye wo enwoduma ye di akire sei oba no nyam na doctor no chese okowa no atiatia no wadwojo no na ya se hwe no se ne ba na wuo ne yam na ni ba no so edi be 2 days ese ya wra hosem na yeguso a ye na machira ye nekwasem nti judge ye besire ye mema nom sabe producer wo mpa mienu wo na akofa mienu ni baaye obaaye no so no na afre no na obaaye na wo mienu edi judge ye nkase bia emma obaaye se oba no ye mistake anase bia sabe oba ko mienu no sana ebema be ye ememo ma no de emema no de ebedu tamwa wonu be saso anyim sika mo no de sky dey eta so ba me dada eti ye be sire ye nua be ma no ye sire no ba bi woduro no dan woni e be hwochi na hunu se daache se wo to for da se wo sori a obe ma no enye obe meti oni mo wo ma woti maso mu no maso mu mo apia na enkoye se obe fre oba na oba so e ba be di watem se mini papa e ya wro sem eti ye wo a ye hwe ye ma ne ye mabi nka ma me no sabe wonu wo yiri ja munya tamfo enkura da muntem eti wonu wo yiri ja ya munya tamfo e bedum la bi obi hia ne moa eti e be sere ye papa no omomode no omra
na ɔmra mehwɛ ne ma na asomdwie ɛnyɛ adwuma ɛma yɛ so chocolate luxury chocolate enra boache abayewa na ɔne ne kun ba ne kun na hwɛ ne nua no chocolate for ne so mo pɛ so mo ma na adwuma oh to ɔma frɛ manager Robert wonderful enti sai bj oje boache number ewie show pɛfrɛ yo na wɔn mmra na chocolate luxury for so mo pɛ so mo ma onyankopɔn hyira mo bɛkyerɛ na adwuma na ni so na ɔma ma ne startup you know they are starting nti chocolate luxury nyame shom yes ni what aba mo frɛ ne mra ma me frɛ ne mra ai chocolate luxury na ye ka no wo boa nipa ɔse 500 Ghana pɛ wobɛtumi de akra nneɛma wa brochire te sɛ China ehia visa card any credit card bia de ehia ne sɛ wo ska wo momo me account no mu wobɛkra ntade enwin jewelries diapers sɛ baako sɛ dodo ɛkwanya no ho enti bomoden a sɛ woni wom ebedin sa wo so wo yɛ adwuma kra ye bi ka ho na na adwuma baako nso yɛn ti wa wie school wo yɛ nurse wo yɛ teacher bomoden a sɛ dwumadie ya chocolate luxury for ebe ni kumasi no onso do hu bajim 27th kopem 28th October 10 a.m. kopem 2 p.m. de biara and odi sa adwuma so frɛ wɔnom 05 35 01 78 21 05 35 01 78 21 and 05 08 93 12 30 05 08 93 12 30 doctor net say I feel rough yo new scientific yes and diagnostic services yes Dr. Nimo and you will share dear no baby free yes wo fiti ya no otwenura ma wo de adura kan wa Dr. Nkomo and e de Nkomo ne ho mechia oni watiefo nyina da bia aya na me bompa na me de Nyankopon asese onu Nyankopon no echeche adoma chede no me dia o de che me no I think say on Friday obi ba me honom na obai me hu no woman no I think so ti men ka o kesbe na o de un pa ko ne bae me kai say oba me honom no na liver cancer me consulting room ho kra na o die o ti se won ti men ka hwe nti o mo ne me di nkomo nya na o da consulting room wonim say on Friday all ba ono na beji na edru de nyamias I was so shocked na the one no buy no si tie ne de wo si buy nti kwa ma me hu no enti say o kan we nyina boma na ohu se Nyankopon adom no o chichew no we bi na o de ma wa na aye ni gisem sonko me number na 0244 08 76 87 0244 08 I think say when I was at the reception me say o ka bibi about say a man who see I think say a very important hygiene in marriage is very important say awo a delay ni sa na ma bebre na infection sometimes a man bitimi ba obehwe omodwon so beje omutimi bisa say eh na oba otimi didi no muda because obehwe emoa pa ewodwon so ne mu no aya na eyare hosem and then obehu say ono oba ma so na ti o enti we nyina ye ne ma I think say what say ye kan akon they had dream part of bia meka ho asem efiti preko pe say wanya infection osimakoto aduru manom the bia meka cho say infections ewuma hodo bebre even bacteria cry ye kai ehwehwe mu kire say we have 1 nanolion we say a billion ye wo enti sa abo emwa no emu ba ko pe ene betimi ahaw nti wanhu abo akoro na unhunu akwan abefa so nene no ade ba ko na me I think say manfo bebre frame na omo de so bo bi bo mema na me pese me to me boas na me cheche mu kakra omo frame a omo se doctor me pacho me kunu hunsuo no ma china ya se ni hunsuo ni ye light ni hunsuo ni ye light enti wo suspect say ni hunsuo no ye light nti onu na onti me ngo ene me pese me to me boas na me cheche mu kakra e bia wachini opeba unyaba
nyankopɔn adom Dr. Nima wo ho me ba me kyerɛ wo enkwan a befa so be bre na wo ho no ma enye duro da bia me ka kyerɛ se enye yare bia wo de ba me ho bia na ye duro tie nyankopɔn boye no oboye ensuo na eba a ye friend say ejaculate anasa wo wa pia na say ensuo na ba no ya kyekye into 4 segments. We have the precum, preliminary, main sperm and terminal sperm. Preliminary, main sperm and a terminal sperm. Sperm yes, and obema no ho ba. Na the tie ni say esan say about every different compartments neighbor. You have the bobular gland, we have the seminal vesicle and the prostatic gland. Na the etie ni say nyankopon nim dem obo se nsuo no eba ya pe seminal vesicle nsuo na ohom no de frɛ ade bi protein kinase the responsibility ni say encoagulate nsuo no na nye tentan se de ya na da bia hunu no na ne purpose ni basically ade mienu one se ekɔ oba ne ho a ensentimi back enti obi wo no mo se doctor me hu be ma no hu so no call ya na abantim ye sure say bibia block wo ma wo die nim yes it can be true but basically bi wo no ma na efri ensuo pa na eno so eba no so one said you madwale kodi wi ade aka no se ba no beba but oti dem ka ena un say emo no omu range from 20 million to 120 million even obi wo no call 50 million kwa ntimi ngo what you say now one kasa we konne bi asa back enti what that is one thing and after that no ade ba ko eye ne say e call ba no esa say ensa maniti esa protect oba no from that acidic medium na e wo no enti misrew se ukunu no enhu nsuo eye lighter yes e betimi aye awon but it does not tell emwana ewo mu no just oba oni be ma hia nsuo ni kwa esa aba no omra di what sa eno ne nkyere se be ma no ebia nsuo no enye what the mechanism because emwana count no nko ena ne lightness no nko na the brain na ya na yesa no aya na me no ka say infections no so etimi eka ho pa e obi ono na wanya prostate problem anase ebia prostatitis anase prostate infection and unse makane ma ba miensa a different thing enti normally da bia me ka say o peba anase say o problem bi wo start ehunu symptoms bi wo ni padue ma emfiti preko pena menunum aduro keke e wo se oba ye hwehwemu ni ehunu se die na e course wo ni padue num most of them no obi wo honom kra na omo peba na bi wo kra me ma waduro me kai obi a oba me honom no na ni tubes ni ma block I think said the last time I make wa ha me man na drubi se onfanko inseti na ensuo bi beba I think say okọ no onim say onye me na ofra me aka che me say omukọ no mu didi matem because me feel say she aba my brother me say me bluetooth ma block wa ma me ade away me say o use ade no at the end of the day any birth 3 months kwa no ofra me ka che me say onye amen yes enye ndro bebre nimdia unim ene kwan abefa so mani pa na ode wa betra wanim no because there be amekase so nipa no oba na wantimi amboa na enema be miensa na wakoso one waste ni sika two waste ni time ana ade ba kwa wasa ene so one man problem no asa akọ nanim esen said ye esitie no entimi no ka say ebia na wo diabetes wo pressure wo stroke eda nipa odehye no oda honum anase wonya cancer anase me no ka say your breast cancer month ebia wo breast cancer anase breast lump bibia beto onufum unima de kura obetimi aba ama mahwa ma ebia odehye no wo kidney problem ne nasal static tatai anase ne nia static ato yellow jaundice we have hepatic post hepatic jaundice ni nyina oba nyankopon adom mehwe ama ho ato ebia na odie ne scent ne wanu mu ba I said last week ya kan ho asempa echechire mu pa wachina enko obi won mot me de bedan me 20 something good years na nyankopon adom within 1 week na matimi asolve ama ne ho ato no we no ka say ebia na de ne candida na say white and I say obi won ma infection kura ni ma de kro wo ho na wutiti mesrew e man me ka asem bia kire mo memfa onsa enwurawura wase because we no ka say table am de me nsasi sui enema wo so ye bebre yemfa ye ni hu ena say mesre I think say hygiene no so mutimi ade me one of these days anka mani beje pa na me so matimi ato me bo ase a cheche more of the enti mesre obi
egu awade do enti obi wo problem bia na obetimi aba behume me jama no de me kira kwan no atodwa ene me telephone number no abusuafo ni what scientific hospital ye Kumase Atonsu Monaco Junction Kumase Atonsu Monaco Junction ne Adansura Bank no na edie nim hwe me pa chon kran fo nso amohwe ye ne na musetie ne wo Central East na say voter region betimi bank kran Accra circle interchange na say yo Futurama dynamo ye ne NS Chemist bro sene die nim hwe enkran yawada ifiada enemy mendens nyame adom o chene yawe fiada enemy menda doctor ewon kran na fi Kumase for so se hwini ba bia betimi ba Kumase ehon so Atonsu Monaco Junction ne Adansura Bank no na edi anim hwe ejuada kosi da menda bia doctor ya adwuma Kumase na fi enkran so ye yawada ifiada enemy menda Thursdays, Fridays and Saturdays number ni biom ehia 0244 087687 0244 087687 0244 087687 frɛ oyade se betimi asa be ka kire ntimi nsanso be kire ba bia bɛkɔ ya onso obetimi anya wayaresa enso ɛwɔ hɔ unwi aka 2 minutes mo mfa mo anti sɛ na yɛ ka no bi hɔ no ma na de diabetes sɛ yare bi hɔ no ma be ne de type 1 and type 2 ɛna sɛ na doctor ka no pregnancy induced diabetes apemfo na so ba bi wɔ fafura wotimi fa munya diabetes enti yɛ ya klase na wo abɛkɔ owo normally ebetimi akọ bi osi aka no so pregnancy induced diabetes here nti bi won so anam so na afie de eja no yare ahodo postpartum bi won ma bu se eja ne kasa ne ono ane ba pa ohunu ano self ba bi afa ne nyina afa eye awo achi yare bi etaiba etimi ba nti no so wanyu obi ama na ntwitu ntamu abi hu no na afie bo se duru so astadua ha ma bi won ma obawu na adwemu ha no obawu awie no na wanya adwemu ha kakra waye basa bi eye awo achi yare ti wanyu obi ama na nhwe wa be wiase no na kofa adwum yare e de abrɛw ana so bo won so na de typhoid de achi ne abrɛ typhoid nso hani parodo na ene Salmonella typhi. Yes, apart from that, there were different typhus. There were paratyphi A, paratyphi B, paratyphi C. There was Salmonella typhi. Also, one of the different species. No, the one who draw the bemoni. Na all sounds so ya de ha manfo ya beka osa ho asem wa ha na all sounds so oba ni what scientific hospital ye de ne say eye bibidro ho adwuma ne na eye group of scientists na come ho abomunto ya de ne ba ye say fiti na ne atomadro galon mu de ama gisi ahwe ho aboakro de ba ne ehu adura de beka no ama onso ho ato Kumase Atonsu Monaco Junction Enkran Circle interchange na se Futurama dam ne wo number ne biem fresisi na ne doctor ni uyade ho nkomo 0244 0876 0244 0876 0244 0876 Dr. Nimo yadase na ochi send e be shia ni what scientific me pacha utie wo mo a timu se wa ben wo hye Bishop 75 ye dealers in all kinds of jewelries de agumi komu ni nyina ya abi mensa bebrebe yi enkawai ni nyina ya Bishop fo ukra 5 CDs ubenya chain empopo enyashe bomodin kotubi naton ututwa pictures igu social media ne so a efe ubeton wanyemu mfaso yewo adehye market achi imrom 0598589219 0554341135 ojone ne ma omo okokoben omo so omutie papa yengo computer so adwadi mra na yento as computer so adwadi Diagnostical Center ya Dr. Marina ya Shunina ne Diano ya area ugo bebre na Diagnostical Center treat the general treatment and I say ya rate tiwa oba diamond ya so ya best amount the kind fibroid ya special medications ya yuhwemu a ye dem ma treat fibroid na ubenya resource ebeboa ashrink fibroid no ama awo pe ewo worry no e eniji aba ye treat kidney disease when your kidney mu how now they anantia unya solution fabra diagnostical center afenso obi a wo liver problem wo chika say na ye oya
kutudwe anase more worry in free baby and a woman a fertility issues and Dr. Marina and then a doctor for ebe mo nura ya so agre ya tumu a emfonsu so boni bi amro ne betu yare na sia afenso omo Parkinson disease wonam na won say wo so wo dia nantia wunya solutions to anamon ne bra diamond your physiotherapy center omo nya temachie ne ohaw e wo mo kasemu to anamon ne fabra diamond na yentu asema wo obehu diamond diagnostical center ya so ye e wa Accra East Legon the Legon University Sports Stadium ne bi enhwe afenso obehu ye Kumase your TUC junction and Ben Santase runabout Okotamale your Kamina Barracks ye Star Oil filling station no the bi enhwe Sompa achedie yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene awisia mobo enu ti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yaka bom se bronye yebema enwisia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 mitimu biem 0598559802 edi waso yetara 1 media na November bosome no ni de edi kan na ye twro ekrafo ni din enti se wo nkransa na wo yekrania kotro udin e wo Sompa enkransa GCB edan mu ho a wo sunyane so a kotro udin e wo Sompa sunyane night market ho a na Kumase de ekrafo nyina ba be tro wo no din e wo Sompa ye ni Nrom hotel de anu hye e ye busumi du ba kono ni de edi kan na dwumade anu akasa de bronya busumi ni de to so aduonu ba ko ni bebodwa trada na de amode tom ye no ye de ama ekrafo yi wo de bibi wo 1 million ko se 1 million what about akoko me ba to akoko na de abomo na me de abomo no so eni anwanu ne sadi si no so nyame nhira mo pa mo ya de pa na yesika na yentuma so a wobetimi de aba afenso se niema bi ense ye ti se mo eni anwan so a yebeji mo a mo ye bi afi etwa mu no emu adanse de mo a mo nim Sompa achede 2023 abusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa oboadu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo eni enyanka ne so wo mu bedidi. Hey, Sewa, me who watch you. Me na no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afeina me beko. Me nkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visiting so a. Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention Akwa Kumase as a labor runabout where Accra so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Moa Humacho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hian pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Harrows Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu emu agi atum
Abuafo mema wakwaba eba Abe Herbal Clinic. Ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akyere mu ho na wonya wayaresa na one mo etiapa na eye Abe Herbal Clinic. Yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi hu dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom Abe Herbal Clinic ya wono mo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo Abe Herbal Clinic wo hwehwe Abe Herbal Clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra Abe Herbal Clinic ebe bo Abe Herbal matsia kanso God of vengeance has won my battle for me. I'm a winner man, I'm a winner man. He has won my battle for me. I'm a winner man. Hey, into Kanisa Herbal Mister. Na ye wo bu ne tot daman. Kwaju, ayasa de ye pa. Bema de, wo ho na wo ye osisi moduru. Nansan, sisi yade therefore to see me name yire sui. Ayasa football. Opasman numa pasi amano. Opasman numa pasi amano. Nebasa. Kanisa Herbal Mister. Ene yedi yesisi moduru. Me numbi na me yire numbi. The medru is wakekada oyendam papa. Kanisa no. Oh, adro no de ye. Kanisa Herbal Mister. Unumbi a na bawura osisi no mu. Sisi yade nyina afiri ho. No na me fia pe mokoto bi. 2 minika pa. Ma honya ha. Wo ye obao, bema wo, emfa osisi ni agro. Nom Kanisa Herbal Mister. Kanisa nyana wo man mu heba. And the pharmacy shops we name 0247 887 436 and 0202 990 943. Adre nyama pimfo oba ma abofranofo ene mofra ni murumfie dumienu FDA agi adwadie nkatoyi atun. Wante unipeduase a wonte ayaresase over the years yantiase afei na yabehunu se sa 21st clinic edasonko ewo herbal ayaresem ono no di kan ema Ghana for ete mayehu se yewo yare bia ye frono sciatica ansonwa oyenhwehwemu esibiaye kase a odeye sciatica ehwehwemu no ema yebehu se sa yawa yetifi yesisi echi fire to ase fire nema besifom no se kobase ehututuye eyeweya na etwetwenwa na eyesiatica sa sciatica ni 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's the 21st clinic. Woman is sciatica expert. Why keep hearing voices reading, asking Bishop 75 Enterprise, Mpempradie, Komadie, Empetia, Abakonkawa, Ninina, Yedisisi Yahoo, Esbejem, Emianimunyam Dead, Bishop 75 Enterprise, dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, and your space, how do you know? Bishop Jewelries. Yenim ne fretiti we din somade hu jadada ai wono no dido no etson ensomade say wedding rings,
engagement rings deɛ wopɛ bia yɛwɔ ne set wɔ hɔ ɛne yɛwɔ ne baako Abi Shop 75 jewelries wɔsɛ wogye awareɛ woyɛ suna woyɛ kɔgyeɛ mu adeɛ bia ɛma wo paa ne pɛm waho siesie wie mu die deɛ ɔde bɛhyɛ waso deɛ ɔde bɛto kɔm deɛ ɔde bɛto nsa deɛ ɔde bɛto nan a ɛyɛ jewelries deɛ ɛyɛ Abi Kumase yɛwɔ mrom plot 17 Adehyɛ market akyi hɔ a Abi Plaza ɛdan kɛseɛ nim adwumayɛfoɔ no anim adwuara kɔpem memenda anɔpa no nsia kɔpem anwummerɛ no nsia Abi Shop wabi mo a mopɛ ne dodoɔ mu atu ɛne baako nyinaa sɛ yɛ jewelries deɛ ɛyɛ Abi Shop 75 Enterprise frɛ yɛn 0598585219 na 0554304135 Abi Shop 75 Jewelry Abi Shop 75 Enterprise dealers in jewelries Abi Shop yɛwɔ nyame Why keep hearing voices weeding asking abusua ya ma yɛ ho akɔ aba birthday baako bi I keep hearing voices weeding adai birthday baako bi wɔ hɔ yɛntim firi hɔ na yɛnkɔ yɛnim matade yɛhyɛ me ɛnyɛ already made mama C na wade material yɛapan fɛfɛfɛ Mary Cruise ɛkyerɛ ne wa ɛnim ne yɛtiatia ɛfɛ papapapapa ɔno a ne de material no de apam ama me ti wo patade opɛ kaba bibia no wo frɛ mama C a di for bobo number mama yɛmfa number into dwa mama C number into dwa me pa cho forward ne bɛboa wo ama wawade na akɔware no woni mwate ama okuru so ado yi pa oba sisi ho na wo hips ne mra mama C fashion designer ne bɛboa wo ɛyɛ 0543 370 005 0543 370 005 o kotoko so me ya ba bia wo bia no ye be di dia bro kama eti bra na ne maame no ema me di dwa no be ye wo kama amoso woni mate me pa chao birthday na ready amoma ye nyena we patient upon ngafia trimude nim ni pakra wodi trimude gu no so ya beji I no abiji ni di ya ju sa abiji abiji na de bai abiji takum nani wanya yo maka odi ni die why be mo fanto so ne enye adwuma no we ye pa kwasi anto kwakwa oye adwuma consolidated bank Ghana Techiman market branch Rosemary ene adofo bi nom na ewish no onyamishra no se odi na wodai ebusua ye koya sema tosumienu no kwasem watnasi case number 2 Selina Ado Esreso Kumase Waye complainant Aki Sompa FM Bra kuju wano so Esreso Kumase we enkoya simpapa bia mihia ba ma bi how dare you court ABJ production de bia wo hia ba ma bi mame your Bible your Quran your bodu apede ba chompe Bible ko ya sole me ko Grace Bible na oba na wo be hwa wo hwa nkromo ana ne ho mfa no boy je peda koso Eya me Selina Ado kura Bible me kura Bible asama meken no kura nko a entronim onyame boa me oda yanko I will pay you dey ase ba cha we dey bako me ku na wo no mo why on me pa cha wan I'm fine ya wo first one oba na eja second one be ma 3 months mu ana yehu se ya le e wona to home a sana ne bono na ejigum Ado hole in heart sadie odaroma na munkotwa ya kotwa nso mantumi anka de property a eye no se ya fight bia still na no be ma ne so mmoa me e wa akora no next month no na 3 years ntumi ntena se da bia wada ho wanfa na wada ho no musa aja wada roma se de be ma na setena wo ne mete fa akora ne ho no mesuma bla bon no emmoa me nti ma me de nensa ekoma no se mentumi ene ne ntabi won hwa akola no acha me de nensa akoma no na be ma hwe akoda ya de no ye ja awade e ba cho
menso ommoa men ka wo frɛ ne nto sa akora ne ntina ma menso mentumi nye bacha wan be man we di adwuma wo ye electric fed wo ye machines na ye di twa blog ne galamsefo wo ye adwuma ai na odi enti no wo yesa be bacha menim the reason why ntia wada wo ma wo yesa sebi da bia medwene saa na akora na sebi mesu adwuma apo me ho wo sua de hairdresser anka wo be ye wo tuma ye medwuma so akora ne ntimi nya hwe ono so ntumi emmoa me eno wa wo metie na me se da bi wo tene nchen na ode ne ko baabi odi ne kwa enye ye obi ase wo ye san so ba anya de ba metime me gya wale na me kode a wo ba ne wo mlemu se wo ba ne de wo hwe no ma me so metumi eye me ye adwuma to wada ro ma za akora no wanya se pacho November 20th no na 3 years ye se di enti na ode ne ba be pacho wada ro ma me de bedam se mommoa me na won hwa akora na ma me na je obi nso ba boa me na obefa me adwuma obi mu amene ja won so mi mu na me pa cha wadaro ma nya weke mpadwuma bia wadaro ma meye tina wadaro aya samu ti akora wo sai ise ban sa ka 1 month na 3 years na 3 years na won tanase da bi ontumi kasa won kasa tini wono no ya ye rade nkolanketua ebe wo be hia nkwanhia sei abe meso mo na oba no de omfie sen me ba choba no wo 5 years September ni onya wo fe abaya na ma me we me ba cho wona ne ho mfa no so yale da wono mo ebusiafo akora ketwa ne ebo be sisa no eh na wukuno ose ebi wo ho na wo ma wana ana na da ro ma chese wono de akora da bi ose akora no wono wa fam bia fam bia sa akora no onyi enti ono ne dia yi ne se oboa na akora na yesi obewu enti no se obeti ne ho pa se obeboa ne pa so anante ho yesi akora no ede obewu obache wan ana adwenya ne se motete adwenya nsuo ba se de wonde o ka se si nye ni pakola wonde o ka se wono kwa de won pene ni mukula hwe se de baabi amene ne da no akora we kwam de ni ku hobia na ebufu na nyo no wano da na anyemo ai na akora no odane dem ti me hwede we kum na se bi me nso tete me nso mo ame se bi me lekwa na ekwa me so na kwa nso age me ba cham de koma na papa mo o maji ai me de koma o mo flasa mo ba cho de bi o de kwa di sei be 3 months 4 months in se o de san ko ye no mo je ye no abusia ne frɛ mo se ba cho de bi bia odawo ma me de koda station fufuru bi ema ai ase de yo mo ya asem no ne kwa ni mu ni mani anje hu ye bai ye fle me ma me beka sama be ma no kula ba be obai according to be ma na kasa mu ko fie se me ntumi ne ntwema nso me so ye free hono na ye ko ye no ye free studio ba ye kasa wi ne ko omo ye no mo ko ye na no mu di kuro na o man kasa mu ni ye e se mu ni bi wo wa be ma no pa no ntumi mo no ntumi nya no hwe e de no be ye me no me be di na no me di no no se me ko ho no be ma no ye kan se ni wi ye na ye pie no ase omu ewu studio omu di be ma no echi ase se bi epe bi die every no yes ti me kwade na ja me ko ye no kura no ma me no ye mienu nya na ye ko ye ma me ne ba ko ye no se na o ka so be send we ne kura no wa anya dai die bi mo ye no me ba to what ase ntina sa ma me nso no me hu se sika semu nti me ka che no se ho na me ko ye no mu eji uska na mu emwa me ma kura no me sumi ntumi nya na won mo ko be ma ne kan na sem sen wasi won de se ne ka semu ne ba be ma ba ko pedi be ntina kwa no hwe nti mu de ye ma wo bi nipa no before say me da sem ne be ko me ko nipa no ma ne ye so be 40 million ama ne be ma ne ka say me so 40 million me ne be ma lo be na bi ne so se onye no so the 40 ni ye de wale ya kula ne dua ma kula no ho ato no enti nipa na me call sa station won wo be ni interview ho ana mo de ma sa nipa no ti nipa na se 5 million ye de emla adwene no enye adwuma ansa na de do be kan na cha adwene no ene be che ne se on sole o ma ne nsem onye sei but me ku no sika 3 million pe no de ma me emma nipa no so se me ku ni nya de ne si bibiansi wadawo ma bibiansi me kura me ba me de oba ba ko ene kwa wale no menya ma mienu kono ne be ma abeka ho minim saini akura kitwa ehia nkwanhia sei ne efra ne sei ode kofi manwe na afra na wote ba cha ofre na wadawo kwa na afra na watwe nani no wahwe ba won kasa
woman aduane odi aduane na yes say like na Tom Brown by se bia emu benkuni we ni de onni ye awrade be mu mama Sompa IBJ wanya hey IBJ IBJ production abusia tabita kum de ten wanu no tabita wane ukoi so full alignment free screening yanko pa ya rehwe said diabetes liver infections itu ase be ma utadua mu hihye sisi yade ye wo kama doctor for na ben ntem so munim de betwa heba massage ayo mu je so full alignment and cry Firestone Food Bridge takwa di suna tue bi anim ene Wednesday 0202 347 647 Boris B chicken ifia kokko enam na no so ade washeda eku akokko no amakremoni malam eku no na ye nanano muzirami fo mu tobia boni bi anim ye man antibiotics and ye man vitamins e bi o wa no ma sheda ma na huhuru kakaka enye yade bro we di organic yes ya ma na fie aduane adi wo pede e din a obenya pede e mra obenya ne sre ne bo ne nsa ne ta ni nyina obenya BC chicken krama aduane enso omutumbi wo mo Pantama High Street e bi ho Asawase Market Santase Runabout Poku Trading Yadum SG Mall Share Body Junction 05 44 44 44 53 Boris B chicken osi wey fia koko jema me na so to say amea. Hello, Master Kujo. Eno so voice na head. Hello. Hello. Wajua tume kaka. Meton kasa Kujo oteme de. Hello. Bra Kujo. Yey. Yes. Bra Kujo. Yes oh. Net say. Nani adumu. Ye from of mame, me ya juma Sompa TV so. Unim Selina Ado. But I'm a friend and I was my friend back in 30 minutes time. And who tell ya we unim mame Selina. Aye. Wo baba emano. Wase wafa baby. Yesi akwala na eden ya obewu. Etu mpese wudi sika be kɔ ne ho nukura bi wom ɔde den mbajo mindini wose wo ba no bɛɛma no wafa kyire yɛsi ɛdɛn a obewu tu mpɛsɛ ɔbɛbɔ ne ho ka nukure mbajo ɔte ne ma pɛki sɛ me mpɛtɛ mbi sika bɛ kɔ no ho na ɔmo sɛ ɔbɛyɛ den wobewu epachawo obewu ai ono no be kan atatre o bra o ha me man kan chiro ne ti ana le ba jase what ya me man kan tie o to hono me nya na problem ni pana sama obe gyo kirina o entronkwa because enya mo honkwa na waba wo wa koi enya honkwa na waba wa ko station ti be 3 ono na said ya wone nam no akwala no de moa mo pema no se waboa na ko nkwane nam madam yey madam yes se ma fe ti anka nanu ya kwa no yen san sorry say e pa de na ti akwa san sorry en san ko ti to ba bi akatu mi na kwa san bi me ko so me nya ka ikena ba ko ana no on ti san ko sa adai Kujo nyabotre na mi musa na asem ma ho
na wo makọ baabi na nse ya na wo se onye odebi na me ka se station ma ko na ko ndo mo de ma na so beji 5 million no aye twa 3 million na 2 million wo se onye bi nkoso pe fa twa ne se wonya bi wo bi o wo bi na se woni bi na wo bi ati wo sika no so be ama ne ba na wu wo na wo mo ame bra kujo what you asem na ho kan no bazo ande ono ndika ka we chi ni ndika ta dia wo sika no wo bi na ya no wa dwen se wo ma no o ti ya na ma dwen se me ma ono awu nkotua ne ya hwa akwada no mi nkotua anka ne me de ma na pele ko na anka me ko press abu ta na fa ma no o de ja so ka nya me ma ndika ko o di ka o de hu tia ko da ade ejuma na mu ta te ade ejuma na o na kula na na kwala we na dan so na akwala wo nante wanya we no wo be de na kwaya adwuma meba adwuma kwa na me kwa kwani ti yemfa me meba bumbi ta se oye de no didi ono na to on ho na hwe no me pacha Selina o ma usika didi sika me fi se me ja wale ne di nkwa na da bia 30 cedi na 25 na 29 ana de bere nkwa ne mienu o de bra o mama didi sika pacha wan 29 cedis enkola mienu me pacha wan on fa binto so ono pay kwa mene no ko ono pay kula 29 wo me phone so ono pay do sende 29 cedi mi tie kujo be ba do gene mi tie me do gene bra mi tie o gene ai o do 29 cedi enti ya sabi kujo enti ya mo fele wa utu akogina joba ti aduane sai na wubedi ote wo kogina joba aduane sai na wubedi ya o mami enu wo man 29 cities me na mi no no so bana se me nya plan because you go school no na me check yes mi free ha o ko school e ko ji e no ba do je no Kujo hello Mike da bena kampese mi invite da bena benya nwaba oi ye da no we tire pa menya ma jitene wo wachi wo Cote d'Ivoire and I'm seeing that you two find and be called baby that mo friend na me kana ya da be ko ye ko enti da ben mi pese unya one day bi ma me ne yetenase okay next week per one day be mama ni entrance why we dey me ba na prem why yo mate e na mi pa na o to na o ka san sem no me pa ki ya na prem na ma kan ne wo nyina atrem why mate e gina na prem na ne wo na ka atrem why ye da se dimpa e ba mi pa cho malaria wonu mu watso edre ye kajua gasto mischa tumi ayem kro menstrual plus Ibrahim wa unyina na timi aboa school fees ya nya draw no intimi pacho committee Jeff Pene nimdie na naboache e won kran ekus 0248 778 899 integrity wose wo jengo da mu papa obechire wo ba no se de edidi wo mo teacher fo no wo nyamesuro wo chire ade no na wo manefie ntete na obeji placement ama wo ba no e wo presec Wesley Girls Holy Child and a Prempe College ya wa ye bus esue ebo na ofachi ba ko prema UGC ya ni okes ene dia no hwe eye 05 53 40 88 98 Traders Farm black and yellow that's what run up na me Sebi show bag him Febisha akrani ke ebe bag him bia wanu madro bia broso wanu senya hangover uyemu bubom uyemu bon wo tanye uja na ya basa bomodia halitosis bitchus o memu bebia Daniela Apidank Kolinak Misty any blessing require 0243
943-413 Eraba capsules and feminine wash. Unum bie na de bi huhurum ade atomu a ebeche ensu a egu wo ni nyina da Brian mu hawo wojo nso ai mu hihyew woni be ma da mu hihyew wo Brian ni sisi so na ekoba ma mesha we adwuma kakra bia wabere ti paye alaba kumase and crying new fadama 0244 634 204 and 0548 666 600 Edre FDA Wajiatusum Diamond Diagnostical Center Dr. Marina Yashuna and Dr. Joshua Wasosa prostrate wachiri kase yesi ebe fibroid operation wo kumasi usuru frewonom 0267018289 Accra 0243176119 now sweat me adom Express Group so ko Canada US Australia New Zealand who pay ticket who scholarship who koto holidays ni na be visa no ticket in wadwuma e de amount no an so be frɛ won mo kuma se 0249 000448 and 0555500667 IBJ me patch school fees draw no mo fantum ni ready odi ye Sompa sika promo aba abedwa me se champion kasa na ye be draw no so mama me dance yanko en Sompa sika promo goyi so fu fadoma no yanko why not ye yanko eko so Medi 055 6809 waya udem Mr. Champion so mama me dance so mama sa yade we say sa situation here kan koda we say no e common pa so mama asem ya ne say so oba so onyam na se wo fa atetiye mu ni arehuo mu ana se bemma etane no eko ebro no pipe asem na mekan akwani timi wuo ne yam ana se bibise etumi esi ana edume bi nso a akwada wawo no foforo no a wapia bana yo wo John de sem so no wono so timi nya saa yade we say na emprebebre no ne ya na ebinumu adwene se akraye say hello wadi ayo Medi who do you say 2.5 81 yaje ai and the birthday I'm coming sorry and you cha bako ka ho Mr. Champo enti se enkwana ye say ya na ebinmu dwen se we nsoba wonye nsoba bibie no ye che se akwa no ye nsoba John de say ye enkwada ye free afu second draw ene bi esika no ye che nko a 0549-575 one swedi Mr. Champo kasa na emprebebre no se eba ne sei no a na ebusia no adwen se efiri oba no aside ebia na ye duabo bi ebia na ye yade bia ye wo mo abusuam no ne ade enti no enya me nwanwa ese wode nsa no koye ma no papa no mo agye ye enya me nwa kura na ne me kan se tem dia no
onyankopon nyinsan bibia timi si formation kura no aya akwasa ne nsa ne na ne se no bibia timi si wo ya frɛ no so bebenti bibia timi si wo ya fuma bibi se etumi si eno tin ye kan se yesra mo mamo nwini enko sa bia ne se enti krampo wo me enko gya no dia ene me so me yo sei me ye sei na kyese me nhwo yesra o bebenti no oba ye ne be kasa pa enkora se no onyankopon ena efrɛ wo mo na wo de wintimi fa wotumi mfanye bibi ma Mary you judge me that say the media me hu ne say awari jaye no a o jaye no so amwa because situation like this na say omwa oni adede but say ya wa free hoyi a wonti awari asibie yi emema no omo adwen ko woni e masa hu tinkaja se omo enye wa yi bia sika no na se de yare de akoda yare ba se in fact ya na obatan bia obenya sa de we ya na eye mareho pa because ejisika pa chese wan we ya wa bra bo be ko achinti min sheda emblemu bema no kese wa bre ohu entinka osa wotena se wontimi nya adwuma na odi mirika edensa ko yenya ware sa bibia enti so ahun se wonso sheda ni obia sa enti abasa na ama bema nsika yie no kura sa aye ne den mo enti mesre se niam bisa ba ma ya yenya abotre na yehu se mema no so adwuma a omo ye ne ade no we abrochira enka uye die kura eni metete senka ya abrochira nka uye die ni aban kura na nka behwe etu akabanya Ghana ha enti nka eja o tene ne nchen kakra na nka ono so na ni tuamu bi na ohu de obeye nanso odi mirika akwakoja nanso ni nyina mu ne yesre kudwo se nyame enhya ne den na ommo no ho so kosi se de nyame pe ebeye bedase yankwa o mane so yenua na wadi no hello hineni etisai na me adumo na mu so boko utwa sai ita 5 cedis and what is saying na di 2.5 and you nyame ashira wo enti o chine twa bebere wai yo mate me de Sompa de so ba yedamase difo Judge adewe ma ase na mene ye maami abedi nkomo osise oba ebe statanyemo a ose ya no mta no moduro bi ebi obese obe wontem anto no moduro na se be ma nda satam de senyin sen no ansa na aba nti se mante na nso na so free sa free period no mu a no sare be ma kokoda na ekofomia dia asere be ka we ho etima abofo ne nche de nya hoden abomdi mane ma eti ye nua man sa de we next time no ye besere ye judge na ode ho tete aba na kese ye nya hu so adesua hu because hankoda no hamabawa no maami ya de we dance so wo bere wo uda wona ohun akwa no pampan e ma kontimi sisi ho ababawa a wo sisi wo so ko oba nyame nya demo a wodi saa na wo ko mu nyina yin enkrampai eti ye nua be ma na dawro ma oboa yen kasa so wo moa na emo wo mu nye du kakra na won ta akora chi obewu kora na wonye na abofani ngu ni emu ndi se oh papa wo boy ana akora na wu na san kora se je mu ngu ntemo we ko be 25 years no that's it ebusia London fo nyame hyiram London Mike antibeki mo amatse fan club no ena Holland Patricia Kweje wa ba Christy nyame hyiram papa ochina e de numbers ni nyina betutum ene Ghana ha nyina fan club numbers no na obi opese obedwon bi no waba this group ni ya koso 055191 hello hello udi baby afrefu ohini ni unya tetwa ni pizarro me dodun kinkesu yanko ohini ni machia na machia no bedwa fo nyina na machia IBG na go fo nshia no na no me ba mo je me felso na ohini ni me koma samsho no mesre ye bla na se nyame mana botle na ye nua ba ndu ba bi no kwan ofa so pre no ho de nsako ye no
enkeyi ye mo nhwe no susu nyina so nkasa wo mo abofra no ana woni ni mienu nka mo nhwe abofra no mpere fuma sibire timisira no omra fom na mo abofra no oboa na nyakopo ne hu nhira be ma no ohini ni pizza on tinka so makrao medase 0554931931 0548931931 uja asa ko hello What's what? No, they won't or do be crab akulano. Hello? Eh, who's soon to be for Cosana? Hello? Hello. Would you baby our free? Hello? Hello, Oinini. Would you baby our free? I told me Casa free voter region. Papa about to ask. Yo, Yanko. I thought, oh, I went in a panic on Bomamino. If I told me person phone number, just for some frame. Now, any more number? But for man, mommy. Yo, also what you have to move. Oh, hello. The boy says, now, Prano, you're so and see, on your I cranny a sofa. Hey, so some sorry sofa Beshenko. Hello? 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 Good evening. Hello? Hey, good afternoon. Afternoon, baby, I'm free. I don't want to have soup. You team on a you have my mind said, yeah, of my year of what. Hello? 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 Yeah. Udini baby I'll cast free. Good afternoon. Afternoon, Udini baby I'll cast free. Because that's what it's you. Hello. Hey, I'm Mofra, Monsolin free machine in Wakakra. Hello? Namujina sa na my feedback. Hello? Yeah, hello. Udini baby I'll cast free. Yo, yeah, that's you can imagine, you will spend the top of an area and work out what be one China. You would have no problem about and I will have definitely. And then man is that we got no multiple men of dinner that is and yet into the women. Good afternoon. Afternoon, baby, I'm free. Like I said, we're in KJB. Yo, young quality for my idea. Yes, sir, yes, Bema ni se panicho bebre o hwe no shakola no akola yare die obi nto e friend bebre yo hello hello good afternoon afternoon dini baby akasa free ya family Rashida mkasati atumsede yanko Rashida bro no nya bote na mbo akwara no kakra pacho me years of mama ne number so of mama bay Selemu wa bay. Madam no tibion. Omu ye mienu emu dia he so for mama bay. Wada wuruma. Selemu bay. Edina aye America kwa. Ati atumu abitina o. Hello. Eni abugo manwe. Hello. Hello. Udini baby akasa free. Nanenti amwa kwa free afijasi. Yo. Me kache mi ambe manise onyambotre. Na dinde mo se mfase damano. Nyame ni dintia asaba. Sa. No onsha akola na nyame woni pa de man. Why?
Yadrasi wakasa. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon, din baby akasa free. You. So, Mr. Ebran is our more no minor heading. Because of family, I can hear number serious style. Meme number. You, ya frabiji, free producer line no. That's you. Obey. Sompa FM. You. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, din baby akasa free. What you from IK Champon Kasafu Bogos? IK yanko na chato. About your Brano, Omwage, no Casana again, and so no. Misha, One, Brano, and Simbish, no Brano, yes, Adion. International Boamona, Nomo Sobana, into Yenes, Omontin Shafan. You, Erusiani, a DBC. Na good year for Naba, and I know your baba, you are Bessu, Unis. Any effort to buy. Na what's na? And ye baby your master no cra. Tinyame ya domo a ye pie wo mu bia no ye bema mo ate. Na musuma hu se dwuma no mo de maye ne a ye mfa nso. Achim da de hye nyina onyame hyira mo. Lutaki wawuram ye sore so ama dwumedi ID won so. Ye nyina ye tie so ba. Eno se